Nana biwa kata oche. Ma abranti ye wo na busuam. Wajimi. Mani pie because no person me catch no but mani pie. Hey. Anyone who ye too high of his opinion. Says a too known son of Becano. Me cry me gonna me say. Ade no o doubt ye ni problem bi ase bi mo ye mo ade ni ho nti ye de ye ntimi nyi na ye beje ade na ware baba de ye betime prove ade ne nti na ye ka se ye die ni bi na sa akora na ye obade a na ne obi kan wa fa wo na e ka obo bi a obi tua wade ama nti sa no me na ho na be hwe no na me say se ne wo be hwe no no da bi ende me ntimi nye he say and I'm saying, one yet. Obama, wake up. And to charge it, to check. Me person me nyam to wase man kasa. Because friends with benefits. I don't know chance about so obey na fair na no. Enya no obey. Say fair on and the head na friends with benefits na fair or no what me ka say men no. Oh. Just enter me bisa say ye wo na busuamu die. When ye bi wona wo ya I think that anya we kwan o papa na o mama should sit you down and tell you say kwaku wo ye agimi na sakra wadwen because say wo ye de bia me kan ma hwe we are sena yete no ho it's about time say mema ni bi ho say ye be hu nyansa na bro so akodum pempen so say unya de baba we ase a you have a responsibility. One, to make sure say nipa na na ba wi ase no obehwe no. Two, ebedum pempen so bi na wo we a okasa gbogbra no wo bo akokora no nyame ma ni nkyire pa na nka wo bo akokora ye mre ko be pese obi mfiri ni fie mra mekasa wo na na me o papa na me wo na nka o ma hwe no sa nipa sa say no ko be pese obi mfemra ekasa da o papa o ba na me nyame ado wo hira me nti e bia jiwe ya na jiwe ko be pesa na eni na wo pese wo obehwe o ba no wo ka say that no be do sambe. Oh, you see, it's just a wisdom. They be American. So we sa nyansa ya American. O yere nya sa dia o made. Umfa wasa mon ko so. Because na wiase na da ho no. Se bibia failure ya ka ye ma. Ya japa first na koko. Ana obi abo monitor marketing so obehwe ne koko. Ene koko fu na ye don eni obiem. Aye ye ma. Obe abo monitor abe doctor. Mame o japa de no. Obe abo monitor abe ye lawyer. Wajapade no so ene ya yete wo die obi biara nyame be cha wo ma enhyira de ma enye kokofu biem ti se wo nyansani pa de a o priority se obe man kwala no anya ba bia gina no ya de a ebe hia opa enti se abrante to ne pa ko no obu ne mu ko ne ade a menim so wo maame so wo papa so wo busua pani so wo nuanom ade na mon kasa nkyere no oh, I didn't know mon friend because in some okeka I forgot me na me question back who pa obi a winnim fam and a sebu di ma wuram say me kwa ya no me kwa ye ho ade eh na na www fra confo de mo jime dudu mo na confo na abosom amaba de anya wan say asem be ka say na bosom ka say ayira kuro mu a afa no ochini pe wo de bia wuduru nwura mu na oba no na kono ba wuduru nwura mu na kono obi a winnim ma me ye wo de na gudu ye nyi aye ba no se ukuru bosom wo fie kura ma wonna fa ukuna tia wo hwa wonni chere this empany certain my bosom na bosom de am say mo adwon so gom so mo ma mo tumi na sa well, my Johnson gun some inside una wo bo ni tin na ka obi a wunim from ba na obusom kwa kan say yachi wade uduru nwura mu ano obusom on kan say yachi wade enti so oba no kwa kan say opese ne ho ba on kan say masa mimi nim from na yachi wade na wunim from nya na otimi oso obusana na no obisana na nto kwa na mama no o na we de wajimi o na we de wajimi na we di onim nyansa na no ma na ebeku no na we de wajimi na no o na ebeku no onu na ebeku no everything imagine wani mu ase wo na ku ato atwene onu na ebeku na to atwene because enim gwasi we dia na no mu nye
se wo de wo ba du nwuram na wo te ahahan from wo na wo wuduru wa na de oba butu ho wo si butu ho na me ne won na yes ahahan ban na wo ko tie gade na wo se nyana wo ko tie haba wo fi na de hono ne ye bone no de hono ne ye bone no hono so o de me si wo mu na nanu ma beku no o mu beku no na bushia fo nkasa ntre no sa ba no beku no na yesam ne jimi bi no ne kwa aya na de ye me ye nyina ne se aya me ye nyina ne se gas na jimi too much gas na jimi o gas na jimi na we wo ba papa ni a we wo ba papa ni a wo ba papa ni a na be hunu wo ba pa na da oni a da ni wo da ni e wo da kwagu wo da ni na ka sai ewurade gas na jimi o ba bia ni adani ama wo mo hwe na nkanya ansam ne enka anya ansam ne enka ba bia na wo bia wo turum ato ho afechire wo to na nwansa mpobure nim ne na na bro akata atwanum nyina ayi mese emura wa nyina atwan wa hia adano sister bika o se bra bi se ne pe e no se wafo wale dia bra fie e no se me de ja wa asem wo me fa ha kra ye de be ma me free no se a e ne kwan kone ko fa ha ne yemfa ma wo free wo mo agimi nti ye de be ma wo free ade wo ko ya ne ye bie mama wonam kura no mo ye se de aba ye to fried rice a ne de awura ha na kanya nsem a anka fezi wo benya oba didi ne rough sa wo betumi agya wo ba kwan sa akoni fie na wo ba na wo ja ne kwan na wo ko fie na wo ba na be ma na twa kwan se ayefue 1% mai adoma da so mai when you gu ase dodo we kwa kwa se ma be ma ekeka kwasa se adanu kra de o se me check ya na hu se o se good afternoon Marco please tell pastor his outfit is young cry mama ya time so just say ya watch na ya ka mama ya be focus areho se de e ma ni bi ye no areho ama sese ye we mu nyina nya bi nwura we mu nyina nya bi na de obeka kira wo na wo sia we hotime ba we da bas man ho ba sese wo ba ko second one he ba ko ye hwe no da bi second one hwe wo so hwe phone so na mema number wo so na so wo hu mema number wo phone ni so nyina ni nyina no odudu nwura ma wo fa kira me no waje na waje hwanim kwase ene nsem a okeka ba me na afede me se me hu wusu se ya me hu wusu se ya hwanim kwase a wo gu wo bi he se wo de wo kwa na bo so de o ma emre gugu hu bi so wusu ni munyansa nka fa ba wo ngura one man ono na se fa ni ngura mu na wo ye nyasa ni odu wa e wo se o kire ni se ye fa ba wo ngura but wo so to be fa ni ngura wa tete ahahan wajimi ahun so wajimi ana metete ahahan na se wajimi ti na ajiji na wa te o se ni nua ba anya sa so wajimi wono wajimi nti odijimi fo ba papa so for sami afo David Nana Munkasa. Marco. Yes, be how we are now. Send you see. No, round. No round. What's the one? Huh? Send you see Casa. The two presidents. Just wa huran ya huran on ya huran yan kasa. So when you so arrogant, when you obokunkonu ni ka pro. Seminim fam. Meso ni ka pre Marco. Meso ni ka pre. Menam ka chirawo o de ye me hunanum Peter ma ko se me hunanum bo hu oni ka pre menam ka chirawo Peter na re ye hu mema ye hu mema o da achi Peter wo da achi wo hwe ya wo bro no ene wo haban no ene wo an na beku wo ma ka fa nyame wo mu an na beku ye nyame ahan na wo na no na do mbedi agoro wo bi complete building wo bi da ya wo tia no wo kwatia no wo beku na na ka chirawo obi su na ma okotia no kwa na buto fo nti obi dia ada fo ma wo afi na ada so tete haban gare afi na ada so tete haban gare okay, Bravo, so 0322498035.